لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كينيا سجنتا ترباني إن شاء الله خنو الرجل كبي تفوه كينيا أرانتا ندوبا ربين يوفر سبحانه وتعالى رحمة ربيتين خيسوما خينيا قدان أرانتنا كابني دفنيو جراتي إماما مزيد توفيق إماما قدا اتقافتما مزيد توفيقي شيخ بشير عثمان جانيني ميغا قما شيخ بشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بشير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغانا جيان استوديو أورومو إسلاميك تي في تي أرقمتني سين جنة بقى ولمان ربنا ورقم سيسة الحمد لله. الحمد لله. دوا دعوتوتا كينيا إن شاء الله يا ربين فري أرى الرجل كبي سجنتان تنيا تنترباني تي في أورومو إسلاميك تي في جورتي تي في وليقلا قرتي دعواتي في قسمتي قرآناتي في خطبة في درسي في كرسي أداد راخنا مرة إن شاء الله جمعة هند ربين فريق سكنتاتي ترباني أشرتي جلك أبو داف إن شاء الله كرر فني جرا أرلي لايفي جما فيسبوكيتين أورومو إسلاميك تي في ميديا استوديو خنيا خنان أكين سنتني سكنتاتي نيا لارو دنيسان يا ربين فريق أرانتنا سكنتان أرانتنا وتي رتي فني رحمة ربيتين واي قرتي state of emergency موتومان وياني تيوتنا تربان دبري خيستي لابس قرن تربان مخنا يجويا بولتي شني قته state of emergency ما دكته دران درسي مي درا خيس سني بها state of emergency أكا سيرا الدنيا تي تكامو سيرا بيا تكوتي موتومان تكو state of emergency ولا مقفى بولا تكا يورني في ركون بدان قام ربي برا سبحانه وتعالى ركون كلينسا ركون بشاني ركون دچي سوسو أكسما ترمدامو ركون غرتي حواسني ورانا جيكامو دولي بيرتي غرتي يو بنامي جراتي تكا شورر كيسوني يوني في بيا شورر كيسا جراتن هذا سنف قوفا موتمان تكو خان والجهي بارلمانيسا murtii kana hawaasa irratti labsa godhu jechuudha. Garuu hawaasni keenya harka qullaa qawwee takka malee garaa qullaa nyaata malee humna takka malee sagalee isaaniitiin qofa gabbahee walii galee mirga ofiitii fi haqa ofii falmachuudhaaf gabbahee irratti arraantana mootummaa wayyaanee ulee fi qawwee roobsuudhaan rasaasa isaanii roobsuudhaan san bira dabaree itti deebi'ee lola guddaa gartee isaan rabbanuudhaaf state of emergency jechuudha gartee mootummaan hawaasa nageerratti labsa guddaa godhe. Mee sheeka akka amantiitti gartee yeroo akkanatti biyyi teenya gartee shororkeetii jiraattu hawaasni keenya xiqqaa fi guddaatti ajjeefamaa jiru mirgarraa gama bitatti bahaa dhihatti kutaa osoo hin jenne osoonii fi gartee bifa osoo hin jenne amantii osoo hin jenne walumaa galatti mootummaa wayyaaneedha keessattuu uummata Oromoo akkasuma rakkoo lammadaatti illee gama amantiitiin osoo jirtu keessattuu uummata Oromoo hidhaan hidhuu fi ajjeesuu fi dhabamsiisuu keessatti itti fufuu bira dabree labsa guddaa wayyaaneen gartee uummata keenya ajjeechuu fi hidhaan hidhuu daran labsa hatattamaa je'ee hatattamaa labsa irratti godhe. Mee kanaan wal qabatee yeroo akkanaa tanaa uummata mee haala kamiin jajjabeessuu fi uummata maal jechuu qabna gama amantiitiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين درا أكما إيرو لما تعرض بيئة بلوان مرنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قافيني قافتمت قافي بريدو يرو تنتي هجم سيفتو تو قافتمي قافنتو يرو ركون أكن أرقمتتوني هجوچن غزي أرقمتو درا هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه
يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا درا وني نبيكو قبنو وچي أما حواسا كينا رتي راوة مآجرو كوني ركون أمتا كينا رتي هجوچان أماني موتمان نممي دابرته الرانغاي آجر تتوني وان أستر أرقامي ربي قرآن كيستي هاسيه سلا إسنين كن نسيتني نيادني نهريدني غندوم الدنيا كان الأفتني غندوم الدنيا كان كيسا نغاي أرغتني نغاي ومان جنة سينو هريدني نرقنا جل ربين وصو إسنتين رفين واني ور درا مدد ركون أمت إسن درا دبري مدد وصو إسن مدن وصو إسنرت إن أرقامني وصو ركو مني درا دندمني نغاي جنة سينو كجيلتني جل رب العالمين كجيلنا مالتو مدد ور درا كان مستهم البأساء إساني دبت إسان مدته دبان إسان مكور ربي روبر راقبته هوري إسان قبن جلافته ركو أداتني دبان دبت إسان توكي والضراء دبت إسان توكي دبت أدات لمن أفهم بيكو ففان بيه تفيده يجو وزلزلوا أما اللي نقرقري فمني أمتا كافر توتتين هجوچان أكاما موتومان قدين بهنا جتة لابسته نما قبهني أجيفنا جتة كانا girgiriin ganda isaanitti buutee turte duuba wanni walii dhaabnu tuni sunnaa rabbal aalamiinati rabbiin mootummaa akkanaa tanaan nama mokkoruun akkanaa nama gubbaa kaayuuni zamana ambiyoonni dachirra jiran zamanni kitaabni ambiyootarra bu'ee haasofni rabbiif ambiyoota hedduu dachi deemuu turte duuba waan argame wanni kuni yeroo akkanaa kana keessatti duuba wanni walii dhaabnu tokko obboloowwan eega wanni kun waan duriitii beekne ummanni biyya keessatti hacuucamaa jirtan kun wanni godhuu qabdan dhugattattaafi hedduu wanni isin gootan seenaa amata dhibbaa dabre keessatti waan hin argamin gootan rabbiin irratti isinii haa dabalu rabbiin irratti isin haa jabeessu warri akka keessan dur rakkoo akkanaa dura dhaabataa ture rabbii fi kadhataa ture ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا يا ربي ركو أكنا أكيست أبص أرغتو وانشمتو وكافري تيجيتنا أمني تيجيتنا ما أجيز موتما نما ميتو كنما أجيب هديرا دبرتي لالن هديك أفقود لالن يرو أكنا كنا كيست أبص فعلا أبص جبا فعلا يا ربي أبص وان كان ركو تنرت أبص نوف كني قام أما اللي ميلا كينا اللي رقامنا قبان افسد رورو نورت أرقامتين نورا هافود أمتو جنة قبان افسد نما دوبت ديبو ننقو إني هربا كينا نقو دي آبي جتشا دي من جتشو إساني دوبا أبص ولي كان واني ولي كان نقودون تنا أبص أما اللي واني ربين برئيس مليس ننتوين ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا واني ربي برام بريف من تكا ركون أما أرقمتي تدور أرقمتي تامت شنان دبركان أرقمتي تكو قدون سي وصو ربي بيهن بيتين تنلوفن وصو ربي بيهن نتنلوفن وان ربي بيكو ربي إني بيكا أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ربي أكنا جل إلمنا ما نهرقا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أكنوا من ربي سان إيسا يجو هرقاني آمني نسجل بطمني تولي سجني أججا كان كيفوداني إسان جيجو كان ربي أكنا إيسا جيجو هرقاني نرقنا جي ورسن درا مكرر جرا أما اللي اسم مكرر جدا رب العالمين نيكو وان أرقمو تاكا إن شاء الله جدتها أبسنو أصبر واني هاروني نتن رفن جيجو ماف دبت بإذن الله galatooma ulfaadha sheeka dhugumatti dhaamsa namni hundinuu beekuu qabuudhaan tan hawaasaaf dhugumatti yeroo akkanaa tanagaa namni sabbaree rabbii isatti waywaatuu fi rabbii isaa kadhachuudha. Dubamee yeroo akkanaa tana zamana rasuulaa fa'a alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam rakkoon akkanaa isaan qunnamtee ni jirti yeroo akkanatti gartee hawaasa nagayaa ajjeesuu ummata nagayaa fixuu mee rasuulli yeroo rakkoon akkanaa dhufte haala kamiin bifa kamiin gaggeessaa turan hawaasaafillee
maal dhaamaa tura mee rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam rakkoon zamana isaaniitiif zamana isaan duraa keessatti illee argamtee jirti. Rakkooni isaanii fi ambiyoota isaan duraa keessatti illee argamtee jirti akkuma duraan dubbatame sanii hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu hanga inumaayyuu rusultonni rabbiin ummata erge suni garaa muratanitti nasrii rabbii nuun dhuftu tumsa rabbi biraan argannu nu waan rabbiin nuun erge kana keessa kijibsiifamne nama dharaa taane hanga isaan jedhan takka mokkorriin isaanii deemaa turte. Akkasuma nabiyicha keenya salaatu rabbi wa salaamu alayhi ganda keessa dhalatan ni beeytan. Magaalaa Makkaa keessatti ganda ulfinna qabu malquraa ta rabbiin jedheeni ganda haadha addunyaa tanaa ta rabbiin jedheen sanii tajaalala rasuula keenya fi sahaabaan rasuulaa qabanii fi hangana jedhamtee tan himamne sanii ganda jaalatu san keessa miidhat irra ga'ee gosti isaa isa miitee ummanni isaa isa miidhanii hawaasni isaa isa miidhanii amata 13 waan rabbiin isaan erge geeggeeffatuu dadhabanii keessaa godaanna keessaa godhan duuba hayyama rabbii kadhatanii yaa rabbii kiyya ummanni kun hunoo waan an jedhu fudhatuu didanii yaa rabbi bakka ani itti tumsamu bakka gurmuutti argadhu ganda gaarii na qubsiis jedhanii rabbii isaanii kadhatanii ربنا أنزل ربنا قبسي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين جدني كانتني ربي عند مدينة جد مخانة إسام قبسي سججو عند مدينة كيس قبتني قوة أبلوان نمني جباتا أبلوان أرقتني متغاري أرقتني حواس غاري إسان جالتو خراب جالتو أرقتني مكري هدرو دبرن ججو مكري نبي چا عند دبي عند في كيسا به قبين في كيسا بهن عند تلالة كيسا به mokkorrii osoo akkasi jiranii ugaa rabbiin orma kana ifirraa dhoorgi jechuu warra roorroo si dalagee ifirraa roorroo isaanii deebis jechuu kana ittiin buufne zamana dheeramu gara boodatti ammoo itti buusee roorroo tana ifirraa deebisi roorroo tana jala hayyama sii goone udhina lilladiina hayyama godhee warra lolame sanii bi'annahum zulumu sababaa isaan miidhamaniif jecha hayyama godhee warra isin miidhe isaan irraa deebisa rabbiin nasrii isinii fiduuf kaluu jira jedhee rabbiin abdii isa godhee haga qabsoo walitti godhan orma saniin geete namichi keenya sallallahu alaihi wasallam inumaayyuu lola duraan lolan keessatti injifannoo argatan nabi muhammad gaafas inumaa harka rabbitti ol bananii yaa rabbi yoo ummata awwaliin deemu diqqaa kana na jalatti halaayite hin gabbaramtu rabbiin jedhan harka lamii ol fuudhanii abbaan bakrii harka qaba rabbii keetirra wasanaa baate nabi muhammad dhaabadhu jedheen darajaa san hiraara fi darajaa san yaadinsi nabicha keenya qabate haga sahaban isaanii addunyaa keessa jalaa kun biyya teennatti kun daaru hijiraa bahanii yeroo lama biyya teenna dhachi bahan kana cinqaa taphaa isaan hin mudanne jechuudha duuba yeroo akkanaa kana suuta yeroo cinqaan guddoon dhufu gara kaaniin ifirraa deebisaa nabiyichi gara kaaniin yoo isaanii ol tartullee rabbi kadhatan gizee tokko du'aa'ii rabbiin dhabanii hattan gaaf tokko ormi tokko dhufanii khiyaana nabiyicharra dalaganii sallallahu alaihi wasallam mee nama qur'aana nu barsiisu feenaa jedhanii madiina itti dhufan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam nama 70 darasoota isaanii ta qur'aana qaraate qurraa'a warra jedhamu warra silaa qur'aana ahkaama isaati ma'aanaa isaa wajjiin barate warra nama 70 kaleenjii akka nabiyicharraa fudhatee kolleja isaanii keessaa eebbifaman itti erge karatti khiyaanaatti dalaganii nama 70 san jalaa fidan khiyaanaa jechuun ganuu irratti dalagan dur barumsaaf nuuf fidi jedhaniini ammoo nabiyichi barumsaaf itti erge isaan qasdiin isaanii hamileen isaanii yaanni isaanii saniimi jala tana fixuuf karatti eeganii fixan jechuudha akka malee nabiyichi rifatan akka malee nabiyyichi rifatuu hedduu rifatanii ayaata wahit ture nu rabbii keenya qunnamne rabbiin keenya nurraa dalagaa teenna jaalate nulleen isaanirraa rabbiirraa jaalanni waan jedhu ayata takka ture amma ni shaaramte malee ayaanni tun haga itti buutee rasuulli kanaan beeke dhumuu isaanii jechuudha yeroo kana duuba du'aa'ii cimtuu godhan du'aa'ii cimtuu labsa jabaa godhanii sahaabaa ifitti labsanii guyyaa 30 fi salaata keessatti
kadhataa turan salaata shananuu keessa guyyaa soddomaaf Ergamaa orma san irratti kadhataa turan orma banii Suleymi sani Riclii waliin jira Zakwaantu waliin jira Usayyan waliin jira gosa tana haga gosa afurii maqaa dhawanii baatii takka guutuu irra kadhataa turan jechuudha. Ergamaa rabbiiti kan kadhatan kun. Ergamaa rabbii kadhate salaata keessatti baatii takka guutuu Anas ilma Maalik shahran kaamilan mutataaba'an yad'u على أحياء من سليم ورعل وذكوان وعسيا كانت الركعة صلاة شانون كيس النبي جيا يروج إن كان كان مدة وأما كذا ونلباس يجوا دور الليل كذا أمو هاروان شمينا وأندور صلاة دوبا كذا نوسان صلاة كيس دي بفني ربي كإن هرك جلا فوني كنبي تقول أنساني يروجون جرا jechuun bifa kamiin mee amma fakkeenyaaf kadhaadha jennee rasuulli alayhi salaatu wasalaam ummata sahaabota nama qurra'a guddaa 70 irra ajjeese san jara sanitti kadhate ni abaarees rasuulli bifa kamiin kadhate mee amma yoo fakkeenyaaf salaata shananutti ni kadhanna yoo jenne haala kamiin kadhanname akkaataan itti kadhatan sallallahu alaihi wasallam rasuulli keenna qunuuta waan jedhantu tadiin keenya keessa sabatee jira qunuuta jechuuni du'aa'ii jechuun ma'anaan qunuuta waquumu lillahi qaanitiinan sun haala rabbiif cal'isoo taataniin jechuuta achiisuun ammoo qunuuta jechuun taasiituun rabbi kadhatu jechuun kadhaan qunuutaatun yeroo lama rasuularraa sabat sallallahu alaihi wasallam takka salaata witrii keessatti sabat fi ramadaan وفي غير رمضان رمضان كيستي في غير رمضان انتهين اللي نمني صلاة في ركعة كتوكو صلاة ركعة الرماجي كيستي قنوت روحي ساتي وان الدنيا في آخراتي كراتوني نبي شكينا الرأس بتجر تجوكو صلاة قنوتا كالكني كيست سبتكت يرون لما فهمو يرو نازلا جدم نازلا قنوت النوازل جدم قنوت النوازل جدم كرا يرو ركون نمتي أرقمتين ركوني kaafiraan hacuucamuu tahitti akkasuma aduwwii adda addaatiin hacuucamuu tahitti waan rabbiin namaan mokkolu bubbee hacuucamuu tahitti bishaaniin hacuucamuu tahitti ibiddaan hacuucamuu tahitti balama adda addaatiin mokkorriin takka yoo dhufte du'aa'ii rakkoo jedhanii ta rasuulli salaata keessa kadhatu jira salawaatu rabbii wasalaamu alayhi du'aa'ii akkasii isin du'aa'ii allaahumma hadinaa fi man hadeeytallee if keessaa qabdi ammallee osoo san if keessaa qabdu ammoo orumma san orma kadhatuuf jira kaana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam laa yaqnutu illaa idaa dacaa liqawmin aw dacaa alaa qawmin jedhan Anas ibn Maalik rasuulli qunuutan godhu yeroo lama malee yoo orma tokko ergee warra tokko ergatee ummata waraana fi askara fi warra silaa qabsoo godhu tokko ergee isaan san yaa rabbi nagayaan milkiin boojuun kabajaan ulfinnaan naa deebis jedhee yoo kadhate malee hin kadhatu jedhe yookaan hoo أودا على قوم يو أرم بيرو أرم عدوي أرم ظالم توتا أرم رورس سرتيو كانت ملائكة تجد أرم نما رورس كنا مي أكمل كنا ويانه كنا 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 مرانجاو كبينا نما ميلو كروهي نما باسو كنيكا أجيس كدبرتي أجيس كجودا أجيس كنا ما بكا نجايان إفرا ummata bakka ganda fi keessatti ajjeesu kana irra kadhatu yeroo akkana kadhatu ummata akkanarra yoo kadhate malee kadhatu jedhan kanarra ni kadhata rasuulli ni abaare jechuudha yaa rabbi zaalimtoota kana allahumma sallit zaalimiina bizzaalimiin walitti qabi waan adda addaati isaan kana maraa walitti qabi waqtuluhum bidada du'aa jettu tana fa'a nama tokkollee isaanirraan dhiisini yaa rabbi kana du'aa kana tanaan rasuulli kadhataa ture jechuudha yaa rabbi isaan kana dhibee ifi beeytu isaan walitti qabi bakka takkatti walitti qabi dhibee adda addaatiin ka ati ifi beeytu sani rakkoo ati ifi beeytu san itti ergi jedhee rasuulli du'aa kanaa godhaa turan jechuudha du'aa kanaatiin gubba kadhatuuni ni jira hatta rasuulli dur maqaa dhawee kadhataa ture yoo gara birraan dhoowwin اللهم أهلك هايل مريم بالفعل namoota akkasii maqaa dhawee kadhataa ture ammoo maayyii keessa rabbiini laysa laka min al-amri shay'un ati waan kana waan خاتمة وان بينه في وان مقاد وفتون قبض ظالمني ظالمة على لعنة الله على الظالمين ولتقبت جلمت حقارت أبا ربي جديني ظالم تودا قاوان إسان دلقو جلني بيكا يرو كان أكنت إسان صلاة كيست أبارا أمو للافا كينا ركو إساني جلانو باسي يا ربي كي يحرك إساني تنقلو رانو قبي قبين إساني نو تكسي أمو جرين إساني نو تكسي جنة يرو كان أنو كيس جريتو يرو انتو يرو تان إن شاء الله
keessattuu dhaamsa dabarfamnaa bolowwan keenya dhugatti ka rabbiin imaama masjidaa isin godhu amiina kana haasawa kana dhagayaa jirtan illeeni ameerikaa keessa warri jirtan warri kanaadaa keessa jirtan yurooppii warri jirtan akkasuma kanaadaa fi awustiraaliyaa warri jirtanii isin biyya nagayaa keessa jirtan nagayaan nyaannee nagayaan jummaa har'aa salaannee nagayaan dhuynee dhukaasa tokko soo gurraan hin dhagayin hacuuccaa tokko soo dhargin waa takka gammachuun miila kana salaannee addaan galle nageenni sun biyya teenya hin jiru wal kadhanna walilletti himna qunuuta nu masjid tawfiiqii fi masjidoowwan ammallee minisootaa keessa jiru abdii qabna aansan har'a galgala kana aansan jechuurraa abdii qabna isinis inshaa Allahu bakka jirtanii qunuuta kana nu godhaa kadhaa baatii takkaaf rasuulli walii dhaabee kadhatee abbaan baatii takkallee danda'e fadaa kadhamru waan bareedduu yoo danda'in illee salaata haga dandeettan keessatti kadhadhaa inshaAllah. Yeroo haga rakkoon tunurraa jijjiiramtutti yoo kadhanne maal qabu? Yoomaan qabnu haga baatii takkaa walii dhaabnee kadhatuun maashaallah waan takka hin qabnu jechuudha. Rabbiin baatii takka keessa waan nu barsiisa biiznillah. Galatooma ulfaadhaa sheeka dhugumatti amma gaamee daawwattoonni keenya garii garii wanni kun qunuutonni ja'amu ifa gootaniif illeedha. Mee hojiidhaan yoo godhuu barbaanneef amma fakkeenyaaf ani amma salaataan salaachisaa jennu namaan duuba salaataa haa jennu hogguun an salaatu kana zuurii fakkeenyaaf rakaa afurii salaanna hogguu rakaa afuran irraa mahayyisan sami'a Allah rukuu arreeyoon jiraadhe sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi eega jenne booda sujuuda osoon hin bu'in dura namni imaama teessuun takka abbuma fedhee haa ta'u yoo mana salaatees yoo masjida salaatees yoo imaamtichi kan godhu yoo taate waliin wata. So amma sami'a Allahu liman hamidaa gizii jettu kana harka ol qabdee du'aa'ii goote jechuudha. Maashaallah rasuulli akkuma suura haasofnetti hadiis Abdallah ibn Abbaas sunan abbaa daawwee kee jira imaamni Albaaniin Hasan jedheen rasuulli baatii takka qanata rasuulullah shahran mutataaba'an jedhe baatii takka wal duuka oofee fi zuhrii keessatti asrii keessatti magriba keessatti shaayii keessatti subii keessatti dubura kulli salaata إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في ركعة الأخيرة ركعة رابودا كيست صلاة مرر رافو تركع فور اللي تركع سدي اللي تركع لمن اللي ركعة رابودا يو سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد جد رابه إني كان يدعو على رعل وذكوان وعصياج وستنا رتي كانت إني أركب الفور كانت رواية تنكيس سجر الأمة ويؤمن من خلفه إمام الألباني حسن جرين نمني رسول دوب جرو يو رسول اتكالب يا رب أمتك أنا هلاك يا رب كان أمتك أنا فيتي يا رب أمتك أنا نور ديبس وان دنديت يوجد إيه رسولك إن اتكالته نمني رسول دوب جرو دعاء يقول آمين جري جاتو آمين آمين يا رب نقيبا يا رب نرجع يا رب أنا بيشان أوات جدني آمين جدًا جاتو أكما يرو رمضان أكما يرو رمضان خان جاتو غراغرو مان قبضو نازلته ملك هاني ها كافرتوتا أبارو في مسلمتوتا ورا چنقا كيسا جلو چنقا كيسا باس جچو دعاين غرغدان تاتو ملي صفة كيساتي ولا فكاتي ترتيبا كيساتي كو ولا نبدو ملي دوبا وقوفت نبودا سجودا قبونه يجو الحمد لله دوبا أما مسجد متي قبول شريان إسلام خران وقوتي مو أما فكنا يوم نتي صلاة هلكني صلاة الليل فاخيستيس dhaabbatee itti kadhachuus numaan danda'a jechuudha. Ammoo gamni shari'aan dhufte nabiyichi gizee naazilaa uummata walii qabanii wayu'amminu man khalfahu jechaa ta'a. Namni isa duuba aamiin jedhe jechuun tun jab'aata wajji. Gizee anas illeen irraa himu baatii takka yoo jedhanii himan waan masjidatti inni dalage waan sahaaban irraa gartu ka isa duubaan aamiin jettu godhan jechuudha. Ammoo du'aa'iin walii galatti dhoowwaan qaba. Masjidatti illee kadhatuun mana keessatti illee kadhatuun dhoowwaan qabdu jechuudha. Namni mana salaatu wutrii godhata. Namni mana salaatu silaa wutrii ni godhata. Wutrii fi keessatti haa kadhatu. Gizee sanuu wutriin gizee rabbiin gama samii addunyaa tana gabbuu jira. Sulusalee dhiyoo halkan irraa hafe halkan bari'u irraa halkan 2 AM kanarraa haga salaanni subii 6 gawuddutti iddoo sanan rabbiin sifa isaan malteen akkaataa isaan malee samii addunyaa gabbu'a. Eenyu na kadhata kan isaa uwwaatu jedhe. Harka fi banii rabbal aalamiin eenyu araarama narra barbaada kan araarama isaa araaramu jedhe eenyu hajaanati madakaajaa isaan guutu jedha yeroo san bareeddu kadhatuu ni danda'a rabbiin nama tokkorraa as dura waa fuudhee ture nama tokko
nabiyyi tahe nama tokko ruuhii nama tokko rabbiin sababaa isaa addunyaa yeroo san jirtu halaakee ture ajaa'iba du'aa'i nama tokko baraa amma du'aa'iin taphaa miti nama tokko aalama yeroo san jiru amma nu aalamni torban addunyaa jiru kun aalamni addunyaa jiru kun bara aalama addunyaa aalama ameerikaa kana jedhi aalama yurooppaa jedhi aalama awustiraaliyaa jedhi aalama midilistii jedhi aalama yeroo san jiru zamana saniif aalama jiru du'aa'i nama tokkooti rabbiin bishaan xuufaanaatti ergee namni tokkotti gadhatee halaaka. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لا يوم من هكذا يا ربي كذا يا ربي إني مغلوب فانتصر يعني نبي يجتوكو نبي الله نوح جدم هو أول الرسل إلى الأرض نمد الشيطان الدرا إرقامه وسماه الله تبارك وتعالى عبدا شكور قبل شغلتنا قال شجد إيك ربي يا مكانته ربي تلالك يا ربي إني مغلوب فانتصر يا ربي أن إنجي فتمي ورما أتتنا يام إتنا إرقي تكانا ورما دعوة أتتنا قل إيجت تكانا أمتا إبسا قليب شانتما يامي نديداني نرى إيسو ملي isaa waa takka dabaluu fi du'aa inti yaa fi yaamsi yoomaan goone fi sanii wajjin rakkoon irraan ga'uuf deemani hanjama hedduun irra godhani yaa rabbi waa hedduun daranani an injifatame yaa rabbi naa tumsi jedhe du'aa rabbi ni dhaqqabne fafatahna abwaab as-samaa bimaa'in munhamir fulaa sam'ii tana banne jedha rabbal aalamiin bishaan jabaa banamaa taheen jalaa banne jedhe sam'iin gadi roob jedheen dachiin bishaan qabdu ol baasi jedheeni duraan achi duraa doonii tolfadhu jedhee rabbal aalamiin akkanat aalama addunyaa du'aa'i nama tokkooti rabbi halaak nam tokko rajul waahid du'aa'iin tuffatan jechuu tokkollee yoo nu kadhat mana keessatti illee yoo kadhat masjidatti illee yoo kadhat bakka dalagatti illee yoo kadhat bakka iskuulatti illee yoo kadhat bakkuma jirutti ummata kana amma rakkoo tana rabbi irraa buusu jedhee yoo kadhat hajamamtu jechuu du'aa'iin lafan buutu waa sadii irraa takkuma taate san namni muslimtoota rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam udu'ullah wa antum muuqinuuna bil ijaaba yoo rabbi kadhatan narraa fuudhaan iyyadhaa kadhaa jedhe yoo nu niyyan in fuudha rabbal aalamiin inshaallah so du'aa'iin tuni kadhaa tana kadhachuudhaan duratti ulaagaalee namni guuttachuu qabutu jira jechuudha mee maal faadha namni tokko rabbiin kadhachuun duratti mee ammas rabbiin nama akkamirraa du'aa'ii qeebalame namni amma yeroo gargarii du'aa'iin waan karadhaa kun bilisummaa tanallee yeroo dheeraa kadhachuu jirra daran rakkoon uummata keenyaa daran cimaa deemu jirti daran roorroon itti fufaa deemu jirti du'aa'ii tana numa kadhan nagaa amma dadhabannee faajee warri garaa mudhatus ni jira mee maal dhaamtan du'aa'iin bifa kamii namarraa qeebalchiis dhuga wanni dura jecha kana deebisuu fedhe warra kadhanne hiifanne jedhu kan ayata takka qur'aanaa hadiisa rasuulaa xiqqoo akka bakka tana dammaqii namni argatuu fi tana lamaan nabiyyallah muusaan عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جزء أمة فرعون كناني مكرمات تران بدين إسرائيل قبرة تران كفتيون فرعون قبروا فتاة دير ساني فتاة دبرتي ساني قبرة قراتات زمان الإيراب من يكون دوبا قاف كاني موسى كوني إيجا ربي نسات إرجع تكادت يا ربي أبين إسان نتهم بونا كان ربي جلافت ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم جريتك يا ربي كابين نسان نتيمبون كان جلا فتي جريبان يا ربي جلا بلس يا ربي كابين نهم قباتي مسكين وتا إنك آتيت أموال كنيتيف جدي أشي دولت هاسي كابين كابين جدي هاسي كابين كان جلا فتي جد ميشا إساني جلا بلس جد ميشا إساني جلا غوبي جد وان إسان سلانون في أن كان مرة هركان أمس جد ربي تكذب أما اللي قلبي إساني تنجبس أكن أمن اللي قولي جد متى هجنا قومي هذا لقيت أمنتين كنيني برحمتك إن قولي نيف جد أكسر إن أمن اللي ناقولي جد وانجبلو تكرت سبحان الله دوبا ربي دوبا قال قد أجيبت دعوتك دوبا جزء إني كذا تكنا وبليس سا هارون جلا آمين جد جد الله أكبر قد أجيبت دعوتكما فاستقيما كذا سلما ورواتني كذا تنسوني سني أواتمت جد رب قرين علماء يكجل إدو موسى كداتوتيف إدو موسى في هارون كداتوتيف إدو رب سانيك إبلو بين دعائهما إدو إسان دعائي كداتوتيف إدو ربي إساني أوات 40 سنة جرجل وقع فرتمة جرجل فرجني ساني أفو دعائن سن وان إسان دلقرير إساني أولو
jirti jedhan garii mufassirtoota tafsiira keessatti akkana jedhan. Tanaaf ammoo nabiichi keenya abdii isaan nuu kennanittu jira jedhe nu hadiisa bareedaa keessatti. Du'aa'iin nama muslimtoota isiin hin deeffamtu yoo waa lama keessa fide malee. Waan inni diliin kadhatini. Dilii jechuun akka fira fi ittiin gargar kutamu. Waan inni kadhatini. Yaa Rabbi anaa fira kiyya adda gargar godhu. Dhagaa fi muka nu godhu. Dhagaa addaan cabbe nu godhu. Yaa Rabbi jedhee waan inni kadhatiniin waan maasi'aa tahee maraayyuu waan inni kadhatiniin waan ammallee maa lam yastaacil waan inni hin jajjarfatiniin. Kayfa yastaajilu jennaan da'uutu rabbii falam ara yustajaabali. Rabbii kiyya hedduu kadhee jira kanaa hubatu takka hangarre waan inni hin jedhini du'aa'iin nama rabbitti amanee cuftuu lafan buutu nuun jedhe rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Tanaaf wanni du'aa'ii kadhaa akka hin qeebalamne godha wama lama takka maasiyaa kadhatu talammaffaa hoo jarjarfatu jechuudha jarjarfatu rabbiin keenya eega ifirra kaa'ee ud'uunii astajib lakum na kadhaa isinii owwaadha jedhe. فإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيه كأنا ما نكدت يروني نكدت إن قبل جد رب العالمين إذا دعان. أما يجيب المضطر إذا دعان. تكالما متججو قبلتين إسبيرا أموني قبل جنة كأتو قمنا تكا توحيد كل قبانة إخلاص ربي فجونة نهين كنا كيدا سليما كاسا كل يوم كرن ربي نورا قبل بإذن الله تبارك وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله يا ربي لنا ملي. دوا شيكا غلطوم هدول فردا والله يرون أما خيسة جروتون يرو أمبيوني دبرساني روان غراغرون ما قبلين جرتنا فكاتي ركون أكما رسول صلى الله عليه وسلم لكم نمني إيمانا هجوم الإيمان ولرك أبون ركون الرا جد تشادين تي ربين ميجا نمني خلاصني خلاتا دعاء اسني بودا صلاة اسني صلاة توحيد اسني كابا ربي ساتي وجس شركي إيسي ربي وجور كننتي غاري كاباته هذا بريدان كننتين هذه ربي سبحانه وتعالى نمي سورة جور هدو بريداتها خنا خيسة تدواني ترتيه جورا دوبا نما خنا هو ماي مال جنة نما فكينيا أكف كينيا في نبي أيوب عليه الصلاة والسلام نبي ربي تي نما بديت كله بليسان تور ربي ويسان تيسا توري قاوان تتقو ربي سبحانه وتعالى إساني مكرفة وتيماليجو مي نبي إبراهيم في نبي أيوب في نبي يونس فاجر كابشستاني مي وني حواسا جرتي dura rakkoon akka beeknu rakkoon rabbiin nama buusun nama jaalatu rabbi rakkoo buusa nama jaalatu rakkoo itti fida duuba inna Allah idha ahabba qawman inna Allah idha ahabba abdan yusib minhu rasuuli keenya kana jedha gabricha tokko rabbi isa yoo jaalate alaamaa jaalala isaa rabbiin wani ni beekuni isarraa tuqa jedhan ruuhi isaa tuqa ilmaan isaa tuqa waan inni isa yaachisu takka tuqee itti fide jedhan maaliif الله تبارك وتعالى يبتلي العبد على قدر إيمانه ساعة ربي نما مقر وإن كان في إيمانه صلابة يو إيمان نساء جباته قدر مسني فتنات جبيس جيجو يو إيمان نساء ركاته يمو فتنات نسالين هجس تدقات جيجو تنافو نبي شكيد صلى الله عليه وسلم قافتك وصحابه عبد الله بن مسعود تسين جد وهو يوعب وعكا شديدا كمل ليدا جبدو توبا يا رسول ربي رسول ربي إرقى ربي إنك لا توعب أتين ليدب أكنا من لما ليدب حساب ليدا نمن لما دبل ستاتي ليدمتا قال نعم قال أجل إيه أكنا ما لما ليدم جدي أكنا ما لما أنبيوني نمن مان توكو ركون أنبيوتا رفتو أكنا ما لما كينا يو ليداتات يو لبيتات يو جنكاتات دبل دچاتي تاتي يجو دچاتي تاتي تنافو مال جناني سوني أكنا ما لما يو چبون ما لما رابوته حساب هغسي سوابني كي هغس قلنا كأوف ربي براتنا رابوتي هغس تكنا تهو في جنة نبي چكينا صلى الله عليه وسلم تنام أنبيوني نبي چكينا راقبه نبيوت أستورو دبتا مكانا نبي الله أيوب الراقبه نبي الله إبراهيم الراقبه نبيون نشفتو يو واني إسان مكرما لما درجان إساني قدتو درجان إساني ألفودامو درجان إساني ربي براتي أبس إساني تيفي واني مرو إساني قدسوف ربي نما مكر
ولي نما مكرم شفتو منا كيسا نمني مكرما بوليس إلماني مكرمه بوليس إبي مكرمه بوليس ورا مكرمه بوليس كابينا أبو مكرمه أو بوليس وان أدات الرب سي مكره مكري رب بلا نمت أفتكوني سكول كل ستي جال لملي همين نمتي سنتك أبتنا إن شاء الله أمو أنت كافر توتا تنا ورا نميد وكنا كميد آتنا ربي نور وكاسو تنا إن شاء الله جباتو قبنا ربي كانتو قبنا وان دندين والمدينة يوجد كافر توتا يوجد نمني غري كافر توتا كان نما أمنتي إسلاما هنك أوان قفت فكاتا كافر توتا يجون غربراتينيس ورا حق الويسي ورا حق أديدي جتشو سكتاتي مي وهاو داوتو سكين يافي سليمسا أما مراني هاسوا كيساتي يوم متى كافرا جدو نموما أنبيوت ربين إرق ديدي مرا وصوبيك ديدنا ولا لا ديدنا نما ديدي جتشو وان ربين أجاجي وانا كيسات أنبيوت جلا دي ما جدي ديناني ديدا ما جتشو حق ديدا جتشو Quraanni amma sitti ummanni miidhaan urraan ga'uu jiru kana yoo ummata kaafiraa jedhu haasawa kiyya keessatti ummata miila kana yeroo ammaa keessa waan deemaa jiru kana rakkinna biyya teenya irraan ga'aa jiru kana itti fedhe quraanni kiyya amma kana quraanni waan nan warra roorroon urraan ga'aa jiru kana warra miidhaan urraan ga'aa jiru kana amantii teenyallee jijjiiruu fedhu kana diinagdee teenyas jijjiiruu fedhu tadachii rabbiirra nu ummallee ta'e ifii godhatuu fedhu ta'ammallee ilmaan teenyas ilmaan ifii godhatuu fedhu kanuyi kana haga nu jiru nuhimiti ilmaan teenya ilmaan teenyatiif akkuma as dura nu gabroonfatan nu garboonfatuu fedhu warra kana inshallah waan nan irra haasa'u kana biiznillah akkasiisha duuba gaa sheeka beene du'aa'iin sadarkaa isiin qabdus beene du'aa'iis inshallah itti fuufaa jettan itti fuufna yoo rabbiin fedhe subhaanahu wa ta'ala duuba mee amma gabaabatti daawwattoota keenyaaf dhibbatti hunda isaaniitu dhibbatti mee muni dhaamuu qabdaniif jirti as keessatti dubbannee jirra waa hunda qabxii du'aa'iin sila rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabrooteen isaa gizee mukor waanuma namaaf jenne takka jaalalarraahi rabbiin nama jaalatu ni moka rabbiin subhaanahu wa ta'ala lamma dammoo gabrichi tokko yoo badirra jiraate this is alert jennaan meesajii gartee rabbiin nama kana if yaadachiisuudhaaf yoo ati rabbii hojii subhaanahu wa ta'ala yoo salaatarra hin jiraanne yoo qotee bulaa tokko miidhaa jiraate dachii isaa dirqiidhaan raa fudhataa jiraate amaanaa maallaqa bira kaayatee faayoo khadiidu yoo taate amma fakkeenyaaf rakkoon yeroo gargarii biyyatti fa argamu warri aannan gurguruus tahee warri dukkaana gurguruus tahee aannan safarrii kana bishaan itti naqanii faa gurguru warri mishingaa gurguruus warri qamadii faa gurguruus tahee dachii namaarraa faa deemanii biqilfatanii humnaan faa dachii namarraa fudhatanii mootummaa wajjii walii galanii dachii namaa kaartaa namaa faa fudhachuu ollaa jaartii namaa faa ollaan deemee jaartii namaa bakka abbaan manaan jirree faa wal qunnamtii saalaatti godhu badiin adda addaa hedduutu argama. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hogguu badiin akkana hedduu argamtu namni guddaa ofii kabajuu dhiisu xiqqaan guddaan wal kabajuu yeroo dhiisu sheekootii imaamoottan hayyoota manguddoota akkasuma haadhaa fi abbaa ofii gizee kabajuu dhiisan ammas rasuulli alayhi salaatu wasalaam zamana qiyaamaan dhihaattee gartee addunyaa tana keessatti gartee lolli adda addaatis banamuun jiraachuus ni mala isaan dubbatanis ni jira zamana gartee dubartiin heddummaatee dhiirtillee xiqqaattu kunillee gaa zamana sanirraa illee ta'us ni mala maaliif amma irra guddaan dhumu dhiira dhiirtii irra guddaan dhumaa jirtu lakkoofsa yoo ilaalte maaliif dhiirtii garii mana hidhatti dhumtii dhiirtii garii ajjeechaan dhumtii dhiirtii garii dhukkubaan dhumtii rakkoon kun hundinuu gaa الرجودان إسا ربي سبحانه وتعالى فبما ربي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جاء ربي سبحانه وتعالى مي بكتنه لالجسي مالف جنان ربي الله سبحانه وتعالى نبي نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جاء ربي سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا جاء ربي سبحانه وتعالى أكسمت آيات برا سورة يونس خيسة دي ويمددكم بأموال وبنين ويزيدكم من قوة على قوة جت شجرة ما ربي سبحانه وتعالى مي خنرتي والقبسيسي حواسك يافون دامتن بل إنا نجرى شاب osoo garasitiin deemin haasawni kun waa tokko na yaadachiise
keessattuu yeroo biyyaatti miila kana waa dheengadda argaman kana sablamoota saba xixiqqaasanii sablamoota ummata xixiqqaa gosa xixiqqoo duraan walitti hirkannee ummata keenya hirkatanii wajjiteenu san ummata Oromoo hirkatanii jiran sani warra gosa xixiqqoo san gosa xixiqqoo waliin qabatanii hawaasa Oromoo kana keessa zamana dheeraa itti cinaa galanii irraa fuudhanii waliin takka ta'anii jiraatan kana miidhaa xiqqoo uummanni irraan argamsiise waan jedhamu tokko ani ija tiyyallee hin garree gurraan dhageenye asitti gurraan dhagayame wanni haasawa kanarraa yaadadhe takka guddaan san yoo rabbi mirga nuu kenne walumaan nuu kenne inshaallah mirga takka yoo rabbi nuu kenne illee ummata kaleessa wajji jiraan ummata takkaa waan hin godhin namni tokko isaan keessaa waan hin godheef jecha obboloowwan islaamaa isaan san ihtiraama kabajaa haa goonuufi kaleessa ka ollaa keenya jiru sani yoo inni dhugumaani kaafirallee ta'e katakkaa qabeenya keenyarraa rakkoo nurraan hin gahin katakkaa ilmaan teenyarraa rakkoo nurraan hin gahin katakkaa ruuhii teenyallee rakkoo nurraan hin gahini saba xixiqqaa wajji jiru sanii fi hattan ummata kaafirtootallee ihtiraama isaanii haa eegu ummata amantii biraa jechuudha ummata amantii birallee maaliif isaan haa tiksinu nyaapha fitti hin goonu waan rabbi keessatti nu laallatullee hin beekne yoo nu miila kana ollaa kaleessa wajji jirru miidhaa ammumaan aansine osoo nu waa takka harkaan hin gayatiin osoo waa takka illee aangoo takka hin fudhatiin osoo waa takka illee miidhaa kana jala jiru nummaanu gadoo asitti bahuu kaane waan rabbiin keessatti nama laaluun beekan du'afaa keessa rabbi nama mokkora kun dhaamsa obboloowwan keenya ka miila kana haaliyyan biyya keessa qubattanii jirtanii fi namu asii dhaamsa kanallee namatti haasawa obboloowwan bakka jirtanii namu aanaa qabaa fira qabaa biyya qabaa nama wajjiin haasa'u qabaa tanaaf inshaallahu ummata waliin qubattan ka waliin qubannu sani akka isaan hin miine qabeenya isaanii akka hin miine waan bareedu takka akka dalaynu kun dhaamsa jechuun inshaallah ta miidhaa deemtu tana waliigalatti inshaallahu yeroo waa miidhanii miti yeroo miidhanii miti waan miidhan taate fuuldura keessatti badhifne akkaataa isiin nama gootutti haasofnaa tun amma waan warra biyyaa laachisu san walii dhaamne gama du'aa'itti inshaallah kattamne du'aa'ii goone garasitti inshaallahu ala kulli haal yeroo ammaa tana keessatti yoo sheexaanni nu deeggare bilisummaa teenya keessatti sheexaana sanoniin deeggarsa kana fudhannee waliin gartee gama bilisummaatti fiiguudha malee waa miidhu miti yeroo waa miidhanii miti hatta nama kaleessa miidhaa irraa qabdu sanuuyyuu garaa bal'atuu qabna guddatuu qabna abbaa biyyaa tokko kanamaan deemuu danda'u tokko kawaan mara baadhachuu danda'u tokko tahuu qabna jechuun inshaallah garaa keenya badhifnee qalbii keenya badhifnee badhotti waa laaluu qabna waan xixiqqoo laallu jechuun ollatti hin deebinu inshaallah yeroo sanii miti yeroo aalama kana ammannee deemuu hin dandeenyu keessa jirra akkasitti walii haa laallu inshaallah daawwattoota keenya sagantaa torbaaniitirraa barumsa guddaa akka fudhattan abdii qabna har'aan tana keessummaan keenya ulfaataan jabaan Sheek Bashiir Usmaan Takkaamoo Sheek Bashiir Sa'iid imaama masjid Toofiq isaan tutuu sagantaa torbaanii kana har'aan tana waliin sagantaa kana akka gaariitti gaafii fi deebisaa godhanii nu deebisan turtii gaarii aga sagantaa biraatti walitti deebinu nageenya nu jiraadha